continuité on teni ka pular naon ko pular naon on ko holliri ko holliri ko holliri hunde wadi nama c'est hunde wadi nama ina kayre tigi wadi ko wadi ko kayre wadi ko en fait ko ko hunde wadi mais hina hore baw don sabora jangenan si en wi yarna si wi yarna par exemple si wi hala pular yarna goddu yarni ni goddu hare ko goddu yarni andi ko yarna c'est à dire ko goddu yarni c'est à dire que hina kanyum ti yarna ni hore mun tiwa c'est wi yahana hare ko goddu yahani yahana hare ko goddu yahani si yawna hare ko goddu yawni ainsi de suite kala ko mari sakitum na hino holli koko wada e bawde godal go c'est à dire ko goddum go ko e bawde goddum go hunde ne laati tu wano donc hu don malum hunde den huwina afami hinaka tigi huwani hore mum sai ko wada e misal si en wi o nyammina wona nyamudo on nyammini hore mum ko goddo go nyammini mo afami donc en fait logique on say ni aljanna ko jang ko na jang on wada parce que na on kasakitum na on hollirte ko ka jang wada afami kakale jang wada hollirte ko ka jang wada afami kakale jang wada donc sa jetino jangon ko wonde jam harako pe ma wonde kaka lamdo autorité positive parce que lambe même hari ko le jang ko jang en fait ko dum nanta abidjan nanta wano ene lambe men busari ko jang be bay inde andi hay Orlando mo benata do lamu sokod lamu gobir be fena ko royaume hausa hay ko bawa jang warzo c'est que lambe men busar no mari on titre no wani jamoren de joneten lambe men parce que andi jang e jam hino nantondiri to ya adi ko en fait donc kaka jam wada ko woni aljanna ko no kelun ka jam wada c'est que ça ari ka pular ko don burta faamu de sa ko no firi aljanna parce que ça ari ka surtout ka porto bente ko jardin ka cholo woni wirude bubbundira jemba ne sa ari ka pular décortiquer harfen afana exactement ko hono de firi joni continue do ndara ndana do parce que dum do ko réflexion même gentaki mo taw parce que on tino essayer de pocho pacha na gol ko joni do yahen ledo joni ko konto mi ha do ko do ka joni na on ka chaggal ça veut dire ka extrémité ji ko ka misiki ka début konon non si en wi c'est wi nab andi ko verbe nabugol verbe nadugol andi do hare ka fuddo de na wontirit ko an nattugo tu vois e halfeje bus beydol caggal beygol c'est que beydirgol suffixe ko inta suffixe quoi beydol caggal beydol caggal nangal koko holliri koko godal go ma goddum go wadini hunde ma godal wadgal tigre c'est-à-dire que ko wondo ko woni huude ko hina e sago mu woni huude ko goddum go won ko baawal goddum go woni huude en fait ko même idée on c'est-à-dire que ça y est pular na woni kaka début woni kaka fin hare on idée don on a de quoi en fait tu vois ça ni naadugol ko woni naatude kon ko woni ko wara naadede kon hina kan woni naade hoorem ko goddum woni no e naadude donc aljanna na on ko no firi kaka jam madum ka jang woni si tay kaka jam woni hare kaka lando dagi do woni parce que le jang ko le dirigeant légitime ko woni le jang afami donc par homonymie ben jam kaka pe woni jam ka pe woni kaka lando dagi do woni afami ka pouvoir parce que ja andi ben jowi ja
on jaɗon ko racine makko ko autorité firi ko contrôle c'est-à-dire que contrôle waɗa ko aljanna en fait ka justice woni ko aljanna ko ɗum firi aljanna en fait donc andi nden kal faire aljanna donc c'est bon ɗo déjà ko début de réflexion la nali mais la renti clairement la logique tu vois non maintenant andi sa jodi ka méditer ni afami ko ni be poto be yeta ko be para fop ko ni be wadirta kambe kadi chinois même pareil indien même pareil mais enen fulbe be wali be fitti dum hakkille men c'est-à-dire que imagine ta no ay wonde quoi c'est ça le problème c'est-à-dire que yelo hunde inna no dum do bayten yali firongo directement tu vois non inna no dum do he kala har fere sañirande hitoji pular ko pular kala har fere nde yuda hara ko hitoji pular andi sa nyani na ko hito pular jang ko hito pular hein al ko hito kadi pular kala har fere sañirande hitoji pular ko dum woni sañirande hitoji pular ko dum woni har feje pular jono do wodi kala feje bus hande firo majjo majji kono sa hedi kede tawa de do normalement ko pular ni mais anda hande kadi ko firongo ko fiyo non parce que ngana étude hala kan parce que on woni étude gol hala tigiri étude gol nayo gol lo hunjo vocabulaire non ko yaw gol même dans les trucs à fond anda règle jidin anda honno fam honno hakkille pullo yilorto parce que do ko lire hakkille men honno ki organisateur to tigiri ko do woni étude linguistique réelle ngala jangude hala kan fiyo kabe bebi no en be lanci école ji men joni mi haadi do ci gol no